Ya-intensifika el Zamboanga City Water District con el seguridad na di ila watershed ina di ila mga water installations. Asugon con el official encargado del Water District y Assistant General Manager for Technical Service Group, Engineer Arnulfo Alfonso, ya tiene sila que intensifika con el seguridad, siendo ta esta ahora el ciudad na alto estado de alerto. Pero kung di ila mga gwardya, tali también según el presensya del mga pulis y soldado, kaya ayuda mantener el seguridad na di ila mga water installations, especialmente na watershed. Since red alert araw sa Zamboanga City, so we are doing some security arrangements para man secure ko ng mga water installation dito. Taman-tamang coordinate kami con el task force Zamboanga for el security mga plans. Yaabla pa si Alfonso kay pirmi in place el seguridad na di ila mga instalasyon maskende red alert na syudad. Importante sigun ke pirmi sila mantene el seguridad na di ila mga instalasyon por causa kay uno el water district na mga vital installations na syudad. Sí, secured sa todo. Maskin hindi maskin hindi red alert, secured sa mga installations di amon. So taman high tenese si tiene red alert el ciudad ta deklara. Mediante con este, hace claro si Alfonso kay no ay sila tarisibi mga amenaso de seguridad, pero mas ventaja ya sigun keta esta sila pirmi alerto y vigilante para el proteksyon del di ila mga water utilities. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.